lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. N'wana wa khale ka President Robert Mugabe a hakela mali a pona ku pfaleriwa ekhotsweni. Swirho swa March and March va kavanyeta migingiriko ya bindzu edorobeni ra Joni. Va ka hina I ntsako ku tlhela hi hlangana nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 ni le ka chaneli ya mahungu ya le haye hi vuhaxi bya DTT. Riperile. Bellarmine Mugabe, n'wana wa khale ka President Robert Mugabe, u tlherisiwa eka rikwavo eZimbabwe namuntlha. Leswi ta endzhaku loko Mugabe a voniwe nandzu hi court ya Alexandra wa ku va laha eAfrika-Dzonga swi nga ri enawini ni ku tlhela a voniwa nandzu wa ku xungeta munhu hi xibalesa. Muhehli wa kulobye Tobias Matonodze yena u voniwe nandzu wa ku ringeta ku dlaya xikan'we ni ku va laha etikweni swi nga ri enawini. Magistrata u nyike Mugabe xigwevo xo vevuka no tlhela a n'wi tshinyeta ku hlonipha no tikukumuxa. Mugabe u tshunxiwile a nge etleli exitokisini. Hambiswiritano u ta boheka ku humesa mali ya ntsengo wa 600,000 wa tirhandi kumbe a tirhela xigwevo xa malembe ya 2. Number one, as far as count 5 is concerned, you are fined to 400,000 rands or 24 months imprisonment. That is now the pointing of the toy gun or that was likely to lead the person to believe it was a firearm. As far as count 6 is concerned, that's the immigration law, 49, section 49(1)(a. You are fined 200,000 rands or 18 months imprisonment. It is also ordered that you be deported. You will be escorted by the investigating officer who is here at court today and who must be complimented for that. It's not every day that we encounter that in the regional courts anymore. Kambe khoto yi tikise voko eka muhehli wa kulobye ku nga Tobias Matonodze loyi a nga gweviwa malembe ya 3. Kambe xana Matonodze a nga va a tirhiwe nandzu wa xaka rakwe ke? As far as count 1 is concerned, you are sentenced to 12 months imprisonment. Count 2, you are sentenced to 12 months imprisonment. Count 3, you are sentenced to 3 years imprisonment. Count 4, you are sentenced to 12 months imprisonment. The court orders that all the sentences be served concurrently. It is further ordered that you be deported once the sentences are served. Magistrata Bishop a hlundzukile loko a tshinya vavanuna havambirhi. I do not know whether the second accused took the rep for you. And I can only act on what is before me. Magistrata u ri vahehli a va tikombi ku tisola ni hambileswi mutwisiwa ku vava a nga hakeriwa mali ya ndziho ya ntsengo wa 400,000 wa tirhandi. Magqweta ya vahehliwa a amukele swigwevo hi mandla mambirhi. As far as the sentence is concerned, I think it was a sentence which did show a degree of mercy. Swa tetano Mugabe u tlherisiwa eka rikwavo. Mavhengele ni mabindzu swi boheke ku pfala hi nkarhi wa xitereko xa March and March edorobeni ra Joni. Vakondleteri va xitereko va ri lexi I xiphemu xo kombisa ku vilela tiko hinkwaro mayelana ni nhlayo ya le henhla vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. Va kombisa ku vilela va helekete papila ra swivilelo eka huvo ya milawu ya doroba ra Joni laha va nga kombela mfumo ku khoma lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. Va kombisa ku vilela va hehla leswaku vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini hi vona va nga teka ikhonomi hinkwayo ya swimawusa nakona van'wani va kona va tirha hi maphepha ya vuxisi. We wanted to demonstrate that Heathrow and Newville can never be owned by foreign nationals. Peacefully, we are here, and if you wanted to do any criminality, it should have happened long time ago. But as leaders, we make sure that peace is important because our voice can be heard through peace, but through violence, there's no sense that can be made. Kasi loko swa ha te tano mfumo wa Afrika-Dzonga va ri
a va tshamangi hi mavoko loko swi ta eka xiyimo xa vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. Notes ongoing public discourse on immigration, particularly on issues related to illegal immigration, and wishes to reaffirm its commitment to safeguarding South Africa's sovereignty, security, and the rule of law, while upholding the country's constitutional values and respect for human dignity. Government is strengthening measures to address illegal immigration, including tightening border controls to combat unlawful entry, illicit trade, and the fraudulent activities that undermine revenue collection and the rule of law. These efforts form part of a broader program to modernize and reform South Africa's immigration and border management system into one that is secure, efficient, and responsive to the needs of a modern economy. Commissioner wa maphorisa wo khomela General Puleng Dimpane u byele komiti ya maphorisa ya palamende leswaku u tiyimisele ku tiyisisa xiyenge xa supply chain management. General Dimpane a ri emahlweni ka komiti ya palamende laha a ku endliwa nkambisiso eka mpimanyeto wa swa timali wa ndzawulo ya xiphorisa wa Nan'waka ni Haxawa. General Dimpane u sungule ku khomela vhiki leri nga hundza endzhaku yimisiwa ka General Fani Masemula hi President Cyril Ramaphosa. N'hweti ti nga ri tingani leti hundzeke ku langutisiwa swinene eka maphorisa laha ku nga kumeka swihehlo swa vukungundzwana ni ku tsandzeka ka vurhangeri. Kambe khomishinara wo khomela u rivale ku antswiseni ka matirhelo laha a nga tiyisisa leswaku mpimanyeto lowu averiweke maphorisa lembe ximali leri wu ta tirhisiwa eka ku korhokela maAfrika-Dzonga. Chair, this strategic direction is firmly anchored in strengthening crime intelligence, stabilizing leadership, enhancing visible policing, and intensifying our response to organized as well as violent crimes. We are also equally focused on rebuilding our internal systems, particularly the areas of supply chain, all governance-related systems, Chairperson and the committee, to ensure that every rand entrusted to the South African Police Service delivers maximum value to the communities that we serve. Vari va ta fikelela swibumabumelo hinkwaswo swa khomixini ya madlanga ni swa komiti ya palamende ya maphorisa. We have no idea how many recommendations we will be required to deal with as a department, but the commitment that we are making is 100% in terms of both. Emanating from these reports, there will invariably be the need for action to be taken against SAPS members. Ku yisiwa ka masocha eCape Flats swi hlamarise vo tala tanihileswi ku balasela ni ku dlaya swi yaka swi nyanya. And the results that I'm having, Chairperson, although significantly we cannot, one murder is one too many. But if you look at the numbers, same time, this period and compared to now, there are stations that are fluctuating where you will see a decline. Holobye maphorisa wo khomela Professor Firoz Kachalia u byele komiti leswaku wa tiva hi ta xiyimo lexi ni ku va byela hi laha swirho swa palamende va vilerisaka ha kona hi ku salela ndzhaku ka vulavisisi bya tilaboratory. Mi nga fambeli kule loko vuya emavhengeleni. Xana damu rintshwa ra le Brixton ri ta pfuna eka nkayivelo wa mati eJoni ke? Hisa emahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Ku tlhela hi langutisa hungu leri nga rhanga emahlweni. Bellarmine Mugabe, n'wana wa khale ka President Robert Mugabe, u tlheriseriwa eka rikwavo eZimbabwe namuntlha. Leswi ta endzhaku loko Mugabe a voniwe nandzu hi khoto ya Alexandra wa ku va laha eAfrika-Dzonga swi nga ri enawini ni ku tlhela a voniwa nandzu wa ku xungeta munhu hi xibalesa. Muhehliwakulobye Tobias Matonodze yena u voniwe nandzu wa ku ringeta ku dlaya xikan'we ni ku va laha etikweni swi nga ri enawini. N'wamabindzu loyi a nga khukhuriwa hi nambu wa Crocodile exifundzeninkulu xa Mpumalanga vhiki leri a nga se kumeka. Ntirho wa ku sechana na yena endzeni ka nambu wu yimisiwile swa nkarhinyana hikokwalaho ka leswi nambu wu khulukaka ematimba. Mutirhikulori Nhlamulo Mabasa u lulamise xiviko lexi landzelaka.
tisa xipiko lexi hi ri eka Komati Port eMpumalanga laha a ku ri na misecho rather migingiriko ya misecho loyi nga sungula eka siku ra tolo laha n'wanuna wa 59 wa malembe a nga nyamalala eka mati kumbe enambyeni wa Komati Port River. Kambe ka nkarhi wa sweswi tanihileswi va nga gimeta eka siku ra namuntlha hi ta burisana na Johan Potgieter loyi a rhangelaka ti-divers or xiyenge xa ti-divers exiphoriseni laha xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Captain, take us through to how the day went today. Good afternoon. Yes, we started early this morning using drones to look for the missing man. There's not much more than that we can do because the river is full of crocodiles and is still fast flowing. Unfortunately, we have not been able to find him, so the search will continue again tomorrow morning. What were some of the challenges that you encountered today? Firstly, the weather. As you can see, it's starting to get much more windy and it looks like it's going to rain. And other than that is the fast-flowing river and the crocodiles in the river. So the terrain itself is a very difficult place to work and a very dangerous place to work. Thank you very much for your time. Mi swi twile hi xitalo tanihileswi Captain Potgieter a hi hlamusela leswi va nga tirhisa swona eka siku ra namuntlha kambe hi nga tiyisisa leswaku migingiriko ya misecho yi ya emahlweni eka siku ra mundzuku laha ku nga languteriwa leswaku va nga tisa na swihahampfhuka ku va pfuna misecho lowu nga ta va kona eka siku ra mundzuku. Inkomu nhlamulo kasi hi tlhele hi vulavula na mfumo wa Mpumalanga mayelana na mhangu ya khukhuriwa ka n'wamabindzu i nambu wa xifundzankulu lexiya. Holobye wa vuhlayiseki Mpumalanga kombele vaaki ku fambela ekule na milambu leyi nga tala ni ku khuluka endzhaku ka timpfula leti veke kona ku nga ri khale ngopfu. Hi twa hi vaviseke ngopfu but hi nge karhali because swi tshama swi endleka ene nge ku hi swi toloverile. Leswi hi nga swi endlaku ku continuously hi valavurisana na vaakatiko na vanhu ku va nga ti va ta hindza la ka bridge leyiwani ngopfungopfu ka nkama lowu wa nguva lowu ku na timpfula ngopfu. Bridge leri ra tala at any time u nga hindza namuntlha u ri kuma ri ri right mara loko u vuya mundzuku because ri teka mati from as far as kusuka a Swaziland Maguga Dam. Loko yi tala Maguga Dam loko va pfula hala mati hambi ku nga ri na mpfula haleni mati ya tala then when you take advantage ku u ta hindza kwalano u kuma ku mati ya ku teka. Nhlangano wa COSATU wu amukele xiboho xa holobye wa swa timali Enoch Godongwana xa ku yisa emahlweni mpfuno wa xibalo xa mafurha ku fikela n'hweti leyi taka. President wa nhlangano Zingiswa Lusi u ri a va twisisi leswaku hikokwalaho ka yini mfumo wu nga nyiki vaxavi va parafini lava lavaka nseketelo wa mfumo hi mahlongati. Lusi u humese marito lawa ePolokwane laha COSATU va nga ku lulamiseleni ka ntirho wa siku ra vatirhi. COSATU na mihlangano yin'wana ya vatirhi va kombisa ku va va seketela xiboho xa leswaku mfumo wu fanele ku pfuneta eka tihakelo ta mafurha. Va ri va ta yisa emahlweni va burisana na mfumo ku va va kuma tindlela to seketela vatirhi no va lemukisa hi ntshikelelo lowu nga kona wa timali. We do welcome the extension that he has given us, and because what the reality is that a worker spends more than 40% of his or her wages just on transport to get to work, and it means you are just working, actually you are volunteering to go to work, but then the cost of living is also rising because the cost of fuel, when it goes up, it has an impact in the value chain, also on food, on electricity. But of course, as much as we welcome that, we say that we are a bit concerned that there's nothing for paraffin users. We are hopeful that a government will also have a look into it. We are meeting when there are global war of imperialists, for example, America fighting Iran. That has got an impact on our economy, South Africa, because we import oil from Iran, for an example. So that also have a bearing on our economy. It has got bearing on our fuel cost, bearing on other things that, for example, workers are buying. For example, you can see the petrol prices going up, the issue of your grocery stores, everything will go up because there's impact on how you transport goods and services. Losi u tlhele a kandziyisa nkoka wa vun'we eka nhlangano ku nga se fika siku ro tlangela vatirhi. U ri i siku leri ku lavaka ku lunghisiwa mintlhontlho leyi khumbaka vatirhi. This is a May Day of Workers. It is not a conference of the ANC nor a conference of the SACP.
The message that we have sent to ourselves as COSATU, but also to our alliance partners, is that these May Day rallies must be a point of convergence, point of unity. Siku ri ta tlangeriwa erivaleni ra Old Peter Mokaba ePolokwane, Mundlwane hi Ravuntlhanu. Vaaki va Brixton eJoni va tshemba leswaku ku pfuriwa ka thangi rintshwa ra mati swi ta va xitshunxo eka swiphiqo swa vona swa mati. Thangi ra kona ri pfuriwe ximfumo hi meyara wa doroba ra Joni Dada Morero xikan'we ni holobye wa swa mati Phemi Majodina. Projeke yo aka thangi leyi nga sungula hi 2023 yi herile. Thangi leri ri languteriwe ku va switshunxo eka mintlhontlho ya mphakelo wa mati edorobenikulu ra Joni. We are happy because we've been struggling, carrying buckets, going up and down, asking neighbors for water, those who have boreholes. We are happy to have this reservoir, and we're also hoping that, what we're seeing today, it can work for people of Brixton. Councillor wa le Brixton eka Ward 58 uri projeke leyi I ya nkoka swinene. The area has traditionally been having water issues for long years, many years. And what has not happened over the years is with the massive migration of people into this ward. And my ward seems to be attracting people from all over Africa, from all over the East. Dorobankulu ri na kungu ra 10 wa malembe ro vekisa eka switirhisiwa swa mayelana ni mati. 22 wa mathangi ya le ku lunghisiweni. Other reservoirs throughout, about 22 of those. I know 3 are in Soweto that will be concluded. They've already been, the construction has started. We hope to deliver those by next year, June. If we are earlier, we have to try and push contractors to be earlier than June. We are concluding one, which is a partnership with the private sector in Midrand, which is a 10 megaliter. Thangi leri ri ta antswisa mphakelo wa mati eka vaaki eswibedhlele etitliniki ni le swikolweni. As government, we are clear to say water is life, and water security is non-negotiable. As I always say on a daily basis, we don't have a crisis when it comes to water security. We have enough bulk water supply. We have enough water resources, but the challenge is between reticulation and provision of water. Hambiswiritano varhangeri va dorobankulu va pfumela leswaku ku ta makarhi ni ntlhontlho lowu lavaka vuvekisi bya kwalomu ka mabiliyoni 13 wa tirhandi ku fikela swikoxo. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 71 cents, pondo i 22 rand 52 cents, euro i 19 rand 41 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 16 cents. Minkavelo eka JSC a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,537 hi ounce, platinum i $1,894 hi ounce, nxavo wa oyili mbisi i $116.87 hi mphongolo. Ya namuntlha ya gimeta kwala, kambe mi nga fambeli kule, hisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Inkomo Khazamula riperile a langutisa leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu namuntlha loko yi langutisa kwala exifundzenikulu xa Limpopo kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kwala ka 30 wa ti-percent, kasi loko yi langutisa kwala Northwest kasi Northern Cape kasi tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Free State nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona. A langutiseni leswaku mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni kwala xikarhi ka tiko, kasi loko yi langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni. A langutise leswaku vavumbi va maxelo va lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tile leyi nga ta va yi ri kona kwala Free State kasi na kwala Northwest
Northwest kasi na tindhawu tin'wana ta Northern Cape kasi loko langutisa kwala KwaZulu-Natal kona ku languteliwe magandlati ya matimba kasi swilemukiso naswona swi ta va swi kha swi ya emahlweni ka siku ra mundzuku la nga ta va ku languteliwe mpfula ya tilo kwala xikarhi ka tiko vanhu va lemukisa ku tihlayisa loko langutisa kwala magandlati na wona ma ta va ma kha ya mahlweni a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku ta va ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa kwala Pretoria 21 kasi Johannesburg yona yi ta va kha yi titimela yi famba ka 18 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku ta va ku ri na mpfula eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa Musina ku ta va kha ku kufumela kasi loko langutisa kwala Thondo ku ta va kha ku titimela loko langutisa kwala Giyani Maphata Blinkwater Dzumeri kasi na kwala Botsoleni Dinga ka hi nga rivali na kwala ka Mchipisi kona ku ta va kha ku titimela loko langutisa Tzaneen na kona ku ta va kha ku titimela na kwala dorobeni ra Polokwane loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na kona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Bombela 23 kasi Skukuza kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal na kona ku languteliwe maxelo lama ta va kha ku kufumela ku ri kufumela Richards Bay kasi na kwala Durban kasi loko langutisa kwala Ladysmith na kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 26 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi na kona ku langutele maxelo nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana Mthatha ku kufumela kasi loko langutisa kwala Gqeberha kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 20 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi na kona ku langutele maxelo lama ta va kha ku kufumela kambe kha ku titimela ka tindhawu tin'wana George ku titimela loko langutisa kwala dorobeni ra Cape Town kona yi ta va kha yi famba ka 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi na kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku ri na mpfula eka tindhawu tin'wana ku titimela kwala Springbok kasi loko langutisa kwala Kuruma na kona ku titimela Upington na yona ta va kha yi titimela famba ka 16 wa ti-degrees kasi loko langutisa xifundzeninkulu xa Free State na kona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa kwala Welkom kona 18 kasi loko langutisa Bloemfontein kasi kona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa kwala Northwest kasi na kona ku languteliwe timpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa kwala Rustenburg 20 kasi loko langutisa kwala Mahikeng 25 kasi Tusker na kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 25 kasi Vryburg na kona ku kufumela kasi lava lava ku ri maxelo na mina eka ntombi ya ka Mkhalani riperile